Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam takasngi. Ba Morning Star Shabang President jeng HYC Soyong Circle ringkat ki weipat ki dekot keseng kilalik banyak kendu ya Superintendent of Police East Khasi District uba Vivex Im IPS ban panjeng syai halor ke jeng kenok badan ki briu ki bala dawa pisa na ki trai jaka ki bala ai da ka monsngau bhai ki jaka jongki na benta ban shnai ka Surak Western Bypass. Hagani ke jeng ya kendu kaseng HYC Soyong kapan pau bakalayo apdiang ya ki jeng ujon na ki trai jaka bala ong baki don ki bashim kabu bandawa pisah. Haba ki trai jaka kim shim lapan pisah nriki ai de ke jengmut ban kentiu i karoi kapar lingba kani ka projek surang. Uba Morning Star Shabang ulapan pau ha USP bakum kaseng pajba ka HYC kamla ban syong klikti halor kini ki jengjia ki bapenwin ya karoi kapar bat pensniu ya ke jengmut jeng ki pajba ki batremon ngobha. Na kaliang USP ba Vivex Im ula kular ban shim kiai kani ka jeng keno bat ban ne halor ka jeng to okit ladalap badan ki briu ki badan kti ne shim kabu bean ka HYC Soyong ka kerpat ru ikibor sarkar bakin kmi bnia ya ka jeng trai kam jeng ki officer ki babat benta ha kani ka project kanang ba omdan ba sya syukor ne sya penbiet de kinu ki riu shim kabu ladangikan ya ka jeng sya dawa bisa aku berjigi tu jong kibri kalau baik yang tak whole stretch jong tak Surak Western Bypass. Andai kindiat kami tang kita ki laimut ki jong cong jong ka Jabar ki sekmat ban pai la kaya. Kilong kim pak sa kiam ni ru am tendai long hindi pedang ki bentar. Mo kita yo na kan. Kiba sa pengak ka bayar bat. Kiba pengak FR kita tambah laimut ye. Tambah kibri kiba ya sa pai la kita armut. Arwah. Kecindawa kalau 10% sejerong. Sebut benta dibayar dari kubang mau kidawa 10% sejerong. Don kikap ba ladang ikan yang tak bisa. Dan 10% buat yang tak 10% tu katam yang tak bisa ke bagi yo. Tendai habang pagi mat ba kading cindawa kalau baik 10% sejerong nak kalah komision. Bagi pai bagi yo. Saya ingin kan ni bandai yang tak hendai nyai pudin. Menyai budin ban penting kenapa nak kalian kepot jong ka anjir simkai ni kam tang ta. Ini di pasar